Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kulli wa in shama. Masyarul muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama dan memang harus diutamakan, lonimai nari patarak kasitan rasukur kamaraja atau lori sesi arajangan nafung Allah Subhanahu wa taala. Uang yang kebe si mata timpa kaki baban na suruga na ini to mani harufatawe na rekwateki mutamay wikor itu. Uang yang kebe si mata tutukan baban na neraka na ini to mani harufatawe na rekwamay loki mutamay wikor itu. Nan niya puang yang kebe si mata pinrangi ki siagay egan na fasilitas kan kumata, siagay egan na anyaman-nyamang rilebo na iyawilinoi, sehingga rilalan na iyawi batu mabarakai, rilalan na iyawi subuh mabarakai, rilalan na iyawi ulak kami na mabarakai, manca jisaba inas sabari, nato pada angka poritu salaiwi bolat tu ngeta, rigaw angkata pada ringangiwi akka ajeta, nato jokalor yon rona forefung Allah Subhanahu wa ta'ala, di gagaling akata, sangadin na untuk tuntu iriona fung Allah Subhanahu wa ta'ala. Narimakon na naro, onro jinna na ripapule iyewe sampajas subuh, sehingga salah satu ulama karismatik yang pernah dimiliki negara kita, beliau Buya Hamka, kurana rampe ronde guru tak Buya Hamka makade, narik komailo komita salang, maka jukka kori onrong Allah perangi, neyamua narik komailo komita tau matapa, maka jukka kori masiji eriwat tu subuh, tau matapa mana ngokutu, magay, ondor jinna ripapole ritalae sampaja subuh, magay nasaba iro sampaja subuh, duan rakangi pakkasiwia waji iya angkewe na waji kapong Allah Ta'ala riwat tu subuh, batuan na ada riwat tu mamaknatin rona rufatawe, na iya angka pakkasiwia na waji kapong Allah Ta'ala riwat tuiro, sehingga narampir din itu panritah tak mapakor. Kemudian tanda lifatewe kor itu pangolay salawan ani papas salamatah. Masalori alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nan niya surab yang keweri fancaji foleri fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nan niya surab yang keweri utus foleri fong Allah Subhanahu wa ta'ala rilebo na iya wilinay. Di gagaling akata sangadin na untuk palampu i anu makjik poy. Di gagaling akata sangadin na untuk pakasingiwi ampe kedona rufatawe tuwari lebo na iyawilinoi. Yan sabat na nakada nabi tari sewehat desa na. Wa ma bu'ithtu li utammiman illa maqarimal akhlaq. Dan aku tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekitar 1 minggu yang lalu, saya ditugaskan untuk memberikan cara matarwi ukko ilalang lapas se Kabupaten Sidra. Ukko ilalang at tarungpang. Mata na usat ding ajeku tamarilalan na iro at tarungpang. Saking kata na pangamanan na ukuro ilalang at tarungpang. Wik kadua ki makatok-kato upo pala basi na pakilat ko masiji. Masilang na magay. Iro jamaah na ukuro ilalang masiji. Tania tau biasa. Tau luar biasa manang. 98% jamaah tau itarungku manang. 2% petugas lapas. Nanya kia
Lebih pahaselakku iyewe subuh. Terus terang. Onro selakku bapak ibu. Terus terang pacaramay di panangkana tinro. Ukoka wani sama langi di panangka umatinro gangka kulisu pule sama langi. Magay, maselang nga. Nasabak nawiring nga amana grupo. Beliau tidak sempat hadir. Boleh kak mitay okko rumah sakit. Angkay okko arifin nukma. Rumah sakit arifin nukma. Boleh kak iwan mitay. Malase kasih grupo. Sehingga nawiring nga amana. Terus terang. De umelo. Taton riolo ala birat tak manang. Magay. Tanyaban sanaku kasih kuat di tatong okko riolo ala birat tak manang. Mata na usat ding aja ku terus terang aku ke bapak ibu si jaga si garu-garu ni cakke si bawa remang-remang iku aja ku maku ke. Ataro silang. Maselang nga. Sampai-sampai di panang kaumatinro. Saya tinggalkan rumah tadi 3:30. Maselang nga. Masyarul muslimin. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan riset ding angkani koritu mutamar di lalanna subuh ke-25 daripada bulan suci Ramadan. Narimakon na naruparelu ki maraja syukur bapak ibu. Magi na to parelu maraja syukur. Ta coba ni gari pada gilil laukana. Ta coba ni gari pada gilil laukiri. Waddi jaji. Angka saji salata. Angka sila surat salata. Angka wijatta. Angka tomatotta, angka bali bolata, angka si kamputta, riewa si raga-raga, ramalama pura lalut. Nayakia di bulan Ramadan tahun ini, dek ni gagari si peta untuk selama-lamanya. Magay, capu ni masa aktif na tuwari lebo na ibilinoy. Lele ni ripamasina pong Allah Subhanahu wa ta'ala. De na cek de saji salata bapak ibu melok mataywi belo-belewi wanin na ulan ramalan melok mataywi tatongang ulan ramalan na nasibaway sampaja sunat tarawih. Melok mataywi belo-belewi ulan ramalan na nasaba baca akurang. Melok mataywi belo-belewi asona ulan ramalan na nasaba puasa ramalang. Nayakia aga na rigokang mereka terbaring lemah di rumah sakit. Iwiring pacoba iwiring lasa fulir pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka idi iwiring umur malampe, iwiring tubuh majapah, iwiring kesempatan andrangi tepak matugang karilalan na atita. Maka farallu ki maraja syukur Allah pung Allah ta'ala. Magay nasabak nawiring mopi kesempatan pung Allah ta'ala untuk rapi iyewe ulan ramalangi di tahun 2023. Sehingga berbicara mengenai bulan suci Ramadan. Maka memputusi di pakutana riseseta maka magir ulan ramalangi naritalla bulan yang penuh berkah. Bulan yang paling mulia di antara sekian banyak bulan mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka salah satu jawabannya maka iro ulan ramalangi tampu idua tellu pakkasiwiam maraja. Tampu idua tellu kejadian maraja. Rilalanna ulan ramalangi salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi ia naritu pertama kali nafaturungi fong Allah ta'ala akuran narilebukna iya belinui ia naritu terjadi pada bulan suci Ramadan lebih tepatnya pada malam ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Yewe ulan ramalangi tampu idua telu pakkasiwiang ia angkewe iya rupak kasiwiang rilalanna ulan ramalan ni kiade igaga iya rupak kasiwiang risaliwan na ulan ramalang tentu pada marisa ngariseseta pada padanna ipapulay ipugok isampaja sunat taraweta. Kemudian ipapulay puasa wajib tak rilalan na ulan ramalang. Berbicara mengenai puasa. Mumpus itu pakutana riseseta makade. Nakigaji riasa puasa. Maka makade papak gurung na rilalan na agamata. Na iya ritalae puasa iya naritu manahan. Agamilo itahang. Maka jawaban na itahang ni aleta poleri Andre wesi bawang minungi. Pertanyaannya sekarang apakah cukup sampai di situ pengertian puasa? Tidak Bapak Ibu. Nah ya kia pengertian puasa. Ya naritu itahang ni aleta poleri Andre wesi bawang minungi. Kue topa itahang ilanro aleta poleri sininna kedo-kedo. Poleri sininna gau-gau. Poleri sininna werekada iya waddinge wesolangi wi appalan na puasa na tasik gieru patau. Magay. Salah satu tujuan utama diwajibkannya berpuasa ia naritu sebagai proses pengendalian diri.
aga melo ikan dalikan iya naritu hawa nafsun narufatawi tungka iyan kewiri lalan na watakali na bapak ibu. Sehingga berbicara mengenai hawa nafsu. Purana rampe salah sewan atau fanrita tak risengka. Maka dia tu cinana nafasiri lalan na watakali na tasid girufataw. Duan rupai. Yang pertama cinana nafasiri lalan na watakali tak bapak ibu iya naritu cinana watata. Aga karakter na cinana watata. Yero cinana watangi si mata tulimelo ipatamay Andre. Si mata tulimelo ipatamay wairinu. Yang kedua cinana nafasiri lalan na watakalita. Iya naritu cinana ukuyawana watata. Aga cinana ukuyawana watata. Terutama idi to puresial libinengam. Aga karakterna. Si mata tulimelo isi runtuk si bawa pasanganna. Si mata tulimelo isi runtuk antara positif si bawa negatif. Iya na cinana nafasiri lalan na watakalita. Maka iya na romelo ikandalika melo ipatundru hawa nafsue sehingga nawajikan itu Allah Ta'ala mapuasa rilalan na ulan Ramadan. Masyaral muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Masih berbicara mengenai hawa nafsu. Salah sewan atau fanritata purana rampe Al-Imam Al-Khawbawi narampe risi dia kitab na yang berjudul Kitab Durratun Nasihin. Narampe kor itu si di riwayat ia naritu riwayat na furwatun na fong Allah Ta'ala na fancaji wi akkalangi si bawa na fassuh. Riolodi na panapancaji fong Allah Ta'ala akkala na fassuh. Lebih riole kor itu na fancaji akkalangi. Rio tufure na fancaji akkalangi. Maparente fong Allah Ta'ala lori akkalangi maka de akkalang. Maju ko. Maka iya rodinri akkalangi bapak ibu maju. Nengkalingi perintah na pong Allah Ta'ala. Akkalang soro ko. Maka iya rodinri akkalangi soro. Nengkalingi perintah na pong Allah Ta'ala. Na inapa pong Allah Ta'ala makutani lori akkalangi maka de akkalang. Man anta wa man ana nigay ko nigatoya. Aga papebalin na akkalangi lori pong Allah Ta'ala. Iya na atatapuak kami na malamay. Na idi na puak kami na puasay. Maka ifuji widendri akkalangi pule ni pong Allah Ta'ala magay. Naturusi perintah na pong Allah Ta'ala na inapa na jawab ipakutana na pong Allah Ta'ala sesuai dengan jawaban yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pong Allah Ta'ala na fancaji binafassu. Riwatu fure na fancaji nafassu pong Allah Ta'ala maparintay pong Allah Ta'ala lori nafassu ini napa makutana lori nafassu. Pada dendri perintah na niya pakutana iyang kinakutana ri akkalangi. Maka di pong Allah Ta'ala ri nafassu nafassu. Maju ko. Na iya nafassu bapak ibu onrokat dona. De nasalay onron na. Maka si pong Allah Ta'ala nafassu sooro ko. De nasalay onron. Sehingga makutani pong Allah Ta'ala lori nafassu maka de nafassu. Man anta wa man ana nigay ko nigatoya. Aga papebalin na nafassu lori pong Allah Ta'ala. Iya mato. Iko mato. Konrokan dona nafassu. Maka iwerengi hukuman nafassu pole ripong Allah Ta'ala. Aga hukuman na. Rifutame rilalan na naraka kami na mafalay. Angka riwayat rampe itana si sabutaw. Angka to riwayat rampe itana si ratu taw. Narafi watun na rifassu makutane pema pong Allah Ta'ala lori nafassu makada nafassu. Man anta wa man ana nigay ko nigatoya. Aga papebalin na nafassu lori pong Allah Ta'ala. Awe wasap puraw pau. Iya mato. Iko mato. Konrokat do na nafassu. Maka iwerengi pe manghukuman nafassu pula ri pong Allah Ta'ala. Aga hukuman na. Rifutame rilalan na naraka kami na macakke. Narafi watun na rifassu makutane pe mapong Allah Ta'ala lori nafassu. Nafassu. Man anta wa man ana nigay ko nigatoya. Maka de papibalin na nafassu. Awe wasap puraw pau. Iya mato. Iko mato. Konrokat do na nafassi bapak. Maka iwirengi pe mahukuman nafassi pula ri pong Allah Ta'ala. Aga hukuman na. Rifutama rilalan na naraka kami na maliwasangi. Riasangi narakaju. Iro narakaju. Naraka yang sangat lapar. Betuan na ada nigi-nigi sewa-sewa na fatama pong Allah Ta'ala rilalan na iro narakaju. Maka musti narasakan ngiri telai aliwasangan. Narafi watun narifassu makutani pong Allah Ta'ala pe malori nafassu maka nafassu. Man anta wa man ana nigay ko nigatoya. Aga papebalina nafassu lori pong Allah Ta'ala. Iya na atatapu kami ng malamay.
na idi na puaku kami na puasa. Maka salah satu tujuan utama daripada diwajibkannya berpuasa, melo ipong Allah Ta'ala sariko mangidi sebagai atama tepat na mampu mengendalikan hawa nafsu tungka yang keweri lalenna watak kalina tasik die rupa tahu. Kenapa? Satu-satunya cara untuk patunrui hawa nafsu ya kau makade satu-satunya berarti ia mirobawa cara beda kau makade salah satunya ya kau makade salah satunya berarti ada cara yang lain. Satu-satunya cara untuk patunrui mewe hawa nafsu ya naritu ipa puasai lanro aleta. Maka itulah tujuan utama diwajibkannya berpuasa Bapak Ibu. Sehingga mabiasa tahu na rekomelo tama ulan ramalang. Terutama di tofunne wija-wija. Neke sebelum urampenga ki iro funne wija-wija. Ang kasi di amala melo urampenga ki. Neke lebih riolo melo dampang ngak lori pada di mana maka deh. De tu upak guru ki Bapak Ibu. Urampenga ki iye amalangnya de upak guru ki. Magi urampenga ki. Nah karena iya pura ni ubuktikan. Pura ni ubuktikan Bapak Ibu. Usia pernikahan saya hampir 8 tahun ya kode usala reke. Ya kau ulah 10 matu. Coba bayangkan. Bateku marilo doa kasih lori pong Allah Subhanahu wa taala. Berusaha maminasa punna wija-wija. Niki ade na jawab pong Allah taala parilo doa. 2 talu dokter onre makbur kasih ku pangkajene de pagaga berhasil. Terakhir lo kama dokter ko pare-pare. Napalampura nga kasi doktor aga nasa idi je nasa ngurani nonroy pa lasay makanja nasa makunray coba kira-kira ya pwede ipoda makpur maga kira-kira pada papin adita napalampura ki doktor li suka ribola tudang aku kasi tu pikiri kira ogagay naikia baraka na napasiruntu ka pong Allah Ta'ala si bawa guruku guru kami di organisasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Guru kami di NU. Napasiruntuk beliau adalah ketua kami di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah guru tak Ustaz Muhammad Yusuf. Napasiruntuk kak guru. Makuta anak kak lori ale. Merepa napa guru tak ko cara mana? Makade guru tak. Lau ko makbosi-bosi na si babenim. Nekia iya rona pak gurang guru tak rilalan na cara mana iya naritu bosi ri ulang apa pada pade ulang. Nekia na karena iya magiga kak kasih melo pun na wija-wija. Dena wak kita ulang apa. Dewa kita ulang apa. Tupakan ri akalaku Bapak Ibu. Ang kanang kabosi iya tingerangi ang kanang kabosi cede aso juma lempak. Ang katunang kabosi baru-baru paso juma lempak. May gato na ciliang yero busi magay matangangi juma tawe termasuk iya na ciliang magay yero motoro isaliwang pada maniba onin na masina pabarre magay nalay busi nalay lempa yero wattu ubawe bineku loma busi na inapa makada guru taala ko na katuwang agata saying katuwang bakuro ala ko bakuro na inapa mapatarima way busi ko na inapa mo bacang mapatarima way busi langsung Bapak Ibu. Kaya sa ibu si langsung webosi langsung tepat tanya irok pe langsung tepat ko sengin apa tepat ko bakuro iro nikia langsung tepat tanpa perantara iro webosi langsung tepat namu magal puna rajana busi tata itu cek dek mitu matu polena niki macindong iro we nasuro kak guru puro bacai beberapa bacaan na yakia na karena magiga kak iro watue sinin na iro baca-baca yang kena pak gurang kak guru puro watue wingerasa nekia dewi sangi makadakega mapamula si sapi-sapi maka upakan resi kasih akalaku yaki nggak makadeh barakat na asojuma kemudian ubace bismillah we kasaratu ubace surah al-fatihah we kafitu ubace salawat we kafitu nenapa uniaka rilalan atau ati kami nama faciku makadeh epua tapak kedaleki kata si wija pada tahu na surah kak guru tak minum nyero we tungka madakaka. Alhamdulillah. Depa na capu irowe ko boleh. Na weringa kariba pong Allah Ta'ala seso yar dua ngasoy rega seso ye melona tamar malang. Dengan cara mabu imakun reko boleh. Talduay. Cakwai.
Ya ko de usale 2 hari ya ko tani asesor ya melo tamar malang. Hari kedua ubawe lo maperisa kasi ko bidangnya. Aga nasa bidang. Si anu naji nasa ngumur na pa. Pitu ni minggu an nangasona. Na nape wisa melo menit tamar malang. Nape wisa melo menit tamar malang. Urampe nga ki iya gawagay bapak ibu. Tani anak karena melo ka pak guru ki taparajangan nga dampak. Magay. Manuru riseseku. Dewi sengku riseseta. Manuru riseseku. Nasaba uwite yuk ko idalan na masjid tak. Mega mupi tomatokku daripada andrikku. Manuru riseseku bapak ibu. Nariko anak-anak pengajari tomatuan na termasuk abusungan. Makanya di upak guru ki. Naikia upodami nasaba makbarak ka ilor iya iro agagay. Dengan tujuan. Ang kagamma na sila suratta. Ang kagamma wijatta. Ang kagamma si bolata, ang kagamma bali bolata, ang kagamma si kamputta, maminasa pun na wija-wija pada pacaramay, wad di gammay makbaraka tolori idi, magay, saya sudah membuktikan hal itu. Sisa mi upugaw, iro amalang engkela pak gurang nga guruku. Guru kami di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah, deh panacapu irwe ko boleh, mabo di makunray. Mabo di makunray. Jadi urampe nga ki agage de upak guru ki. Sekali lagi melo dampak de upak guru ki. Urampe ngi wadi gamati mak baraka lori keluarga ta. Ingke maminasa pun wija-wija kasi para pacaram. Masyarul muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke materi tadi. Maka deh idi tomatoi mabiase di tomatoi pun wija-wija na rekomelo ki melo tamar malam biasa ipoda wija-wijata. Maka deh puasa ko na ya ko puasa ko kalamana na janci. Kalau ya ko mapuasa ko na waliak ko sa pedacas. Waliak ko HP. Na yakia maringaranga ang kapapa gurun na salasewan na guruku risengkari waktu ko masikola. Aga nasan makrebaja sa ngadiena punna ko wija-wija. Ya ko melo ko mita wija-wijamu. Matinulu mapuasa de na mangki mu janci alena sendiri macan ngatin na melo mapuasa. Si di mi rumusna. Magampa mi rumusna. Makada ka agar burta. Nakada perhatikan isang pajalima watun na lapong anak-anak risaliwan na ulan ramalang. Maka fa insyaallah melo tama ramalang alena sendiri tapalan sumedaki makada. Tatanduka man risubu pak. Tatanduka man risubu. Yakin dan percaya. Dan itu sudah kami buktikan di keluarga kami. Apa anu reku makun remanang. Aja na ucarite macoai nomor sidi nomor 2 nomor 3 langsung ka nomor apai. Yero nomor apai di bulan Ramadan 2 bulan Ramadan yang lalu. 2 tahun yang lalu. Umuruna kelompok anak TK kelompok B. Di sekali siaga umuruna yang jelas. Mat TK mo piro anak kelompok B. 20 asera puasa pul na letu. Yero si die malasay. Tania puasa sipolo, tania to puasa sambu-sambu. Kegaya sa puasa sambu-sambu. Manre subuh ya komelo ibate ko subuh. Manre subuh ya kupure ibate ko pure loro na napataru. Na ya kia pul puasa na irla pung anak uperhatikan amureku. Ternyata de nang kana pasale sampai jam 5 watun na lapung anak risaliwan na ulan ramalan. We ngerang ipapak guru na guru puri sengkang. Aga nasang makade magampam itu nak rumusna. Aga rumusna. Orang yang berpuasa belum tentu sholat. Tetapi orang yang sholat sudah pasti berpuasa. De panang kay Rita tahu maraji mas sampaja risaliwan na ulan ramalang. Makanya na perhatika sampaja na risaliwan na ulan ramalang. Sisan na mutame ramalang aga na pau. Nakada dito ya mewa puasa. Magay makanya ni sampaja. De nangka. De panang karing kalinga tahu makanya. Na perhatikan sampaja na risaliwan na ulan ramalang. Iro na pau na rikotami ramalang. De ya mema puasa makanya ni je sampaja ko. De nangka. Iya mi maigay. Tahu de na perhatikan ni sampaja 5 waktu na risaliwan na ulan ramalang. Tame ulan ramalang. Wadi jaji pul puasana. Wadi jadi pul tarawena. Wadi jadi 2 talu weka 2 weka talu na patamba baca Quran na. Na ya kialah ba ulan ramalang. Tamasi manalau tamma paramisi. Isasa isujada. Ilon ribut tope. Ilon riwi wajajuwe. Ipakanjaki lapina. Na inapa ifutama rilalan na lamarie. Sisan na itanay makre imagi talapi tapakanjaki lapina. Pakiat tabu botope tabu nakada. Ano pa. Supaya mabaru-baru si mati ipake tope mang. Iya miro maiga.
Dekian ko makasingi sampajan na tiri saliwan na ulan ramalang. Yakin dan percaya. De nang kana rampe makada ko tami ramala de tiak mi puasa na makanja aja puasaku. Makanja aja sampajak. De nang ka. Iya mi mai gay. Tahu dia na perhatikan mi sampajan 5 utun dari saliwan na ulan ramalang. Maka itulah kuncinya. Orang yang berpuasa belum tentu sholat. Tetapi orang yang sholat sudah pasti berpuasa. Terakhir, napasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risewe desa. Magay na karna pure na jantiap po nga Allah Ta'ala. Lo ritaw ang kewi pakasingi wi ibadah puasa na rilalan na ulan ramalan riwat na tuwa rilebo na iwilin. Aga jancin na po nga Allah Ta'ala. Jancin na po nga Allah Ta'ala. Nawala imati po nga Allah Ta'ala pakasiwiang puasa ta. Riwat tutuwo ta rilebo na iwilin. Dengan cara nawala ina utama ki irilan na suruga melalui jalur VVIP. Magay, iyaro suruga menurut rilalan na papak gurun na agamata 12 pintu na. Salah satu pintu yaitu dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Italla ibabur rayyan. Pintu ar-rayyan. Jadi kentara tu matu tahu maka singi puasana ibadah puasana menurut pun Allah Ta'ala akan masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Sehingga malak dan patu-patu ke Nabi tak risewehat desatna. Terima kadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aftara yawma min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu wala maratin lam yaqdihi saumud dahri kulli wa in samahu. Maka defa betongan na hadisana Nabi ta. Nigi rufatau. Nigi umasalang. Dena puasa sesori lalanda ulan ramalang. Seso bapak ibu tania siulang. Seso nasa Nabi ta. Rigau angkana dena malasa. Yare gadi gaga osor. Yare gadi gaga papalau pole risesina agamana pung Allah Ta'ala. Maka dela sambungan na hadisana Nabi ta. Lam yaqdihi saumud dahri kulli wa insamahu. Namun ina seleden iro puasana sesuai na karena na malasa. Yari gadi gaga papalo pole risesina agami batuan na ada di metomi hanami mapuasa makutu metomi. Namun ina sele dengan cara berpuasa selama 1 tahun berturut-turut. Dito na pada apalan na dindri iro puasa sesuai yang kenal rilalan na ulan ramalang dengan kesengajaan betuan na ada di na malasa. Yari gadi gaga osoro, yari gadi gaga papalau pole risesena agamana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nulle, ukuni upak gangka, asir untuk kata rilalan na iyewe watu mak baraka. Mamagi-magi na pak baraka pong Allah ta'ala asir untuk kata. Lebih-lebih pahalor itu mak bicara. Nariko angkarodin re silap padu Allah pawerekadaku bapak ibu. Tersingguki dan lain sebagainya, maka tak para jangan nggak dampang karena itu datangnya murni kesalahan saya. Ya namun nariko angkarodin dari wirakadaku bapak ibu silap ya rega na 2 lapah cocok menurut riseseta ya rega tama akalata. Maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya secara kebetulan melalui mulut si pembicara. Magai karena saya hanyalah manusia biasa bapak ibu yang tak terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa. Sehingga apa yang saya lakukan pada subuh kali ini mungkin di mata bapak-bapak dan ibu-ibu hanyalah bersifat biasa-biasa saja. Nah ya kia, ajak tetanggai, niga mak bicara. Nah ya kia tanggai, aga na bicara. Saya akhiri dengan ucapan, Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.